wassalamu ala rasulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini telah berpulang ke rahmatullah sahabat saya, saudara saya, tokoh masyarakat Aceh, Bupati Kediri, Yakanda Haji Sulaiman Mansur. Beliau orang baik, beliau pekerja keras, dan beliau contoh bagi generasi muda. Oleh karenanya kita berniat sekali atas pekerjaan beliau. Ya, karena itu pada ahli bait, ibu dan seluruh keluarga besar, anak-anak, mohon beliau diikhlaskan karena kita semua bersama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memanggil beliau. Yang terbaik bagi beliau adalah kita mengikhlaskan beliau. Dan atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Aceh, saya menaruh hormat kepada almarhum, hormat kepada keluarga. Saya ikut berduka karena saya mengenal almarhum sudah sangat lama. Dan sekali lagi kami mencintai almarhum dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatan wa salaman ala rasulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini telah berpulang ke rahmatullah sahabat saya, saudara saya, tokoh masyarakat Aceh, Bupati Kediri, Yakanda Haji Sulaiman Mansur. Beliau orang baik, beliau pekerja keras, dan beliau contoh bagi generasi muda. Oleh karenanya kita berniat sekali atas pekerjaan beliau. Ya, karena itu pada ahli bait, ibu dan seluruh keluarga besar, anak-anak, mohon beliau diikhlaskan karena kita semua bersama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memanggil beliau. Yang terbaik bagi beliau adalah kita mengikhlaskan beliau. Dan atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Aceh, saya menaruh hormat kepada almarhum, hormat kepada keluarga. Saya ikut berduka karena saya mengenal almarhum sudah sangat lama.